Bishop agambire ibinyumwa bazyo ubwabire natahwemeko n'abaronde bari kurengigana aha kanisa ya St James Nchichumo Church of Uganda erukushanga mu rwento habushenyi. Minister natunga muruvati baba nakubakara moja. Of course kushira bishye amazu ikibi kamba gambere kibi. Nabwanyuma Bishop ahindukira bahure hamwe n'ababuruzi abaru kugendera hansi bakakora ibitakorwa batyo baceza kujwara amakanju okashangu tubakashishaga ngo ibiro byabone biki. Bibiliya mukama sinwa haleluya mayeki kamba sabe yabo umuhereza yabo kanuni yabo erda ebizwaro manyaki yabo wa madazine muri byo muri yebyo muri cyo twikirize Yesu nkaki. Abakurustaya bamazire habanyabuzare babo ahabwo burugo na nubwisi rero ahasha hayo kuzika bakarwanara okwa speech Bishop nagera ngo izoba na rumwe baryagaruka mu bonka. Ikibi audition arebeziba bamwita abena bamwita rero azomesho gabantu kujwara za siyutuzi kwiragura ngo nariba umuntu umutima ngumuryango ngo nahirwa ababerero benda kunshambana sahate baza kutunga umwanya nangwa ndangeire hatantu n'abarukugamba abakazi babo harho umuntu arikire kungambira nahura nashoberwa nateka nkone byakugamba n'amazima nareba harimo n'ibishuba. Abakuristayo basimira umurebereza habwo kundana hamwe n'ibyo kutangaza byakozera hagashoza ubweranyanji hamwe na nebindi. Programu zawe zuriyo za gukora nzukusimira katusha baruhanga ngo azkwate azishirize tubase kurga umujayano gwa bushenyi. Umurebereza witu na Mama Joy kandi abo kutayayira namunonga akutwegesa akigambo cyo kugira obusinge omumaka. Abantu bari kurenga muri kinana nibo bekwasize mukamo kubo mujunu w'amagara gabo omukanisa ya Nchuchumo. Amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire.